degan isimni ola boshladilarmi endi? Bu hal etildimi yuridik yoqdan? Yani bugün tavsiyedik. Cemiyet Mısır Spor, Bileci yarışta olursa, bu yarışlar neticesinde spor sosyal degan senatların isimlerinin sınavlarını tutuşacak olabilir. Yani Moskva tarafından bir nende gittiler neler yok? Normalar vasisalar bugün tegireler. Reglament. Şu sana, cino sana Regionlar sanayi свои категорияда неше кіші қатнашқан неше регионlar дұрыс етіп документларны қиялғандар bitti de. Yok, Cevdet Mikhailiç. Cevdet Mikhailiç, Kurash Federatsiyasining dunyo ko'lamidagi o'ng'ishlari bilan da o'rtoqlashib ketsangiz. Ham bu yilgi Indiya yarışlar kutiladi. Xalqaro Kurash Federatsiyasini официально Moskvada registratsiya yasab yotamiz. Anda zirak ishlar bitmagan ishlar qoldi. Shunga ko'ra tegisi bitmagan, bunisi ochilmagan. 2 yıl içinde şu üniversitede bilen şug'ullanib, ondan so'ng buna bu tür masterskiy turnirlarga tayyorgarliklar hazırlab, masterlarni berish uchun ko'p xizmat tugildi. Международный federatsiyani bu yil maydon olaversa, ishlab chiqarishga isaymiz bor. Bakalım şu so'nggi 2 yılda Международный federatsiyaning ishi bilan maqtana olmaymiz. Fakat mana shu Rossiya ko'lamida bütün ishini bitirib nokta koygandan so'ng, tertipga solgandan so'ng o'shamiz международныйга. Bunlar işledik biz abi 5 yıl 6 yıl siz bilesiniz bizlerin informasyası değil. Aziya illerinde bulduk biz, Amerika'da bulduk, Afrika'da bulduk, Avrupa'da bulduk, uzdırdık. Значит, Spartak Kork'un so'nggi uzdırgan meropриятиесі Türkiye'de bulduk, Belibek degan şehirde. Anda bulduk, Сочи'de bulduk, Spartak Kork'un Olimpiyadan qola, Olimpiysk komitetidan qola, eng kuchli organizatsiya sportivniy. Biz başlangıç составына kirib, şunu aşağı üsmekçi olabız. Bizge 10-15 yıldan любом случае Olimpiyada hazırlamak gerek, kiriş için, ana için bu işi başlamak gerek. Olimpiyada kiriş için 4 materikte bizim bu Rossiya Federatsiyasi ham 82 ilde. Şu vaqtdagina bizni начнут признавать. Ondan sonra dağın заявка veresin hali наступление. Ondan sonra seni qoli başlayırlar. Niçe соревнованиялар uzdurdunuz, niçe составта, niçe ilden. Ondan sonra oşirtqa yazıp qo'yarlar. Ondan sonra kirerge bular. Buna göre oğara qarab yaşarga kerak. Tege mında endi tege rayu bilan rayu kurashib sama sabab bo'lay da boradi. Ama işte u bizda endi Qabil Xazijdir aytdi. Bizdagi shekilli kirisha turgan условия shunday o'rinlar bo'lgan deb aytganda birjada yo'q. Bunda bütün kurashga kishiga bütün условия var. Biz iskanda, biz trenirovать etkanda, biz shug'ullanganda андай условиялар bo'lmadi. Bir Qozonda shivsiyim bor edi. Mağazavay buna Ravlapovich bilaman. Tege mağazavay trenirovать etaman shunday endi. Bütün yerda yo'q yo'q. Sport fakta bu ekan, yo'q ekan, sport fakta. Tatarcha yo'q vaqt. Tatarcha yo'q, anda yuriydi izolatiyadan. Ukrainskiy qashib. Bugün bir shunday tatar yigitlarning bor shunday ne mumkinchiligi. Пожалуйста, кандидатlar var Россия. Мастер спорта России alırlar. Biz ana elek sır master sport yazısı ortadan kalmaydı, значит qarab verir. Bu bir kritik işlerde, bir sirek işlerde eline batırgan. Пожалуйста, проявите себя. На работе не получился, на спорте можешь проявить себя. Татар халкының, татар жігітlerine мындай нелері бар екен, мүмкіндіктері. Кулдан қаларға керек. Ол значит, в любой жерде салдырға болады. Сенде признание в любой жерде. Мастер спорта России бит. Башқа биттен аларға бега барбайды. Біздің турнирда, мына біз биттен тикмеге оздырмадық, мұнда мастерский деп. Кімдір алды Татарстанда, кімдір алды, значит, Россия чемпионатында, кімдір алды, значит, башқа турнирларда, отборный турнирларда дегенде мастерский деген. Біздің бар бетте Урал, Кубок Урала, Кубок Поволжья, Кубок Сибири бар да. Олар бүтесі мастер турнирларда кірділер. То есть, уже 7-8 турнирда мастер алырға болады. Мұнда алмаған, тегінде барасың, тегінде алмаған, тегінде барасың. Пожалуйста, проявите себя, пожалуйста, нет вопросов. Mikhailiç, siz aytgancha Rossiya Federatsiyasining ishchilariga nuqta qo'yarga yozmasin? Yo'q, Rossiya ishchi istirgan dedik. Yo'q, endi siz so'rab berasiz. Kerak Olimpiada deb. 15 yil ichida Olimpiada. Mening qabaqlasim kelmaydi, so'rab shunday. Olimpiadaga borish uchun yilda $1 million akcha to'lash kerak. Хотя бы $1 million. Shunsiz ana birinchi kitdagi kirib bo'lmaydi.
Мен Ана теге показух үшін йөрергә була. Монда барып күренгән буласың, результат ясарга кирәк. Нужен результат. Для того, чтобы результат был, надо немножко, значит, финансовое впитывание, да? Подпитка финансовая. Тогда будет результат. Ашыкма, мен сөйләп торыйм. мен сізді бітірдіңіз. Сұрағымды, міне, біз бітінде универсиадаға күреш, Кореяда болса шақ универсиадаға күреш болу болмау турында сұрау болды. Yok, универсиада булмай. Сразу безне сызып аттылар инде. Менә шул сұрау. Универсиада булмай. Кореяның Сирим дигән көрәшендә 40 миллиард. Алар между собой Muhtemelen. Cevdet Mıhtaç. Bu Kırım Kıraş Federasyonu yaşmaz.